Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu, twizere ko mumeze neza cyane aho muri mwese. Tugiye kongera twigarukire ku baramyi, ku bana baririmba umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Ni itsinda ry'abaririmbyi rya Vestina na Dorcas. Ni itsinda ririmo rero Ishimwe Vestine ndetse na Kamikazi Dorcas, abana baturuka i Musanze bafite impano yo kuramya no guhimbaza Imana. Bakaba basohoye indirimbo nshya bakaba barayise Nema. Aka kanya imaze kurebwa n'abarenga 158,000 n'abantu 720 hashize amasaha 20 isohotse. Yasohokeye kuri channel ya MI Music, imaze ikurikiranwa n'abarenga 323,000. Imaze kugera like zirenga 17,000 na comment zirenga 2,100. Ubona ko rwose ari abantu bakunzwe cyane, ndetse ubona ko abakunzi babo baba babitayeho, bagaragaza amarangamutima y'uko babakunda. Reka tubanze tubabwire gato ku ndirimbo bazamukiyeho. Aba bana Dorcas na Vestina bazamukiye ku ndirimbo zirimo Nahawe Ijambo, Sibayari, Ibuye, Arakiza, Simpagarara, Adonai, Papa, Nzakomora, Iriba, Ku Musaraba, Umutaka, Isaha, ndetse n'iyi Nema basohoye. Ubona ko ari indirimbo nziza cyane, indirimbo irimo amarangamutima, indirimbo ivuga ku buzima bw'umwana wavukiye mu cyaro, ariko yahura n'abakire bakamubwira nabi, bakamutoteza, ariko ku bw'amaraso ya Yesu akaba yaracunguwe. Ni indirimbo nziza irimo ubutumwa, irimo amarangamutima. Aba bana rero bamaze gukora ku marangamutima ya benshi. Ubuhanga bwabo, amarangamutima baririmbana indirimbo zigiye zitandukanye, impano idasanzwe bahawe n'Imana, kimwe mu bitera gutumbagira k'umuziki wabo no kuba bamaze kugera ibigwi mu muziki wabo. Umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bamaze kuwugeza ku rwego rwo hejuru, dore yuko tutabura kuvuga ko aba bana baje bakenewe mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Babifashijwemo n'umanaginga umuziki wabo ariwe Murindahabi Irene. Bamaze kugera ku rwego rushimishije. Umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda twavuga yuko umaze kugera ku rundi rwego. Twavuga nk'abahanzi barimo Israel Mbonyi, Dorcas na Vestina, n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Ubona yuko umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana wageze ku rwego mpuzamahanga, ndetse ukurikiranwa ku rwego rwo hejuru. Iyi ndirimbo Nema, uwatunganyije amashusho akaba ari Chris Easy. Ubona ko nawe afite amashusho meza cyane rwose, ubona ko ari ibintu byiza cyane, ndetse ubona yuko video igaragara neza cyane. Nawe afite ubuhanga, ndetse akora n'ibintu ukabona yuko ari umunyamwuga. N'abana rero baririmba n'ijwi ryiza cyane n'amarangamutima menshi, utabura kuvuga yuko rwose nta muntu iyi ndirimbo idakora ku mutima. Aba bana bamaze kugera ku rwego rushimishije. Iyo babonye akanya bavuye mu masomo, bakora indirimbo, ukabona yuko nabo biha timing bagakora indirimbo, ukabona ko ari ibintu byiza cyane. Ni Dorcas na Vestine. Dorcas w'imyaka 19 na Vestina w'imyaka 20. Ni n'abana bakiri batoya bafite impano. Ngibyo rero ibya Vestina na Dorcas n'ubuhanga bwabo, n'indirimbo nshyashya bita Nema bakoze, imaze amasaha 20 isohotse. Ubona ko ari ibintu byiza cyane. Mwakoze rero kumva iby'aba bana Vestina na Dorcas, n'uburyo basigaye bakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, zikora ku mitima ya benshi, zigahimbura imitima ya benshi, kandi tukazumva tukanezerwa. Kora subscribe kuri Isano TV Show, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao.